خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. فبمشيئة الله فنأخذ تمهيد الكتاب. قال المصنف حفظه الله ورعاه وثبته: تمهيد قلوا لاند اعلم أيها المسلم فلت عندك أن يجلون وفقني الله وإياك. Loko doa waffaqanillahu wa iyyaka, yo Allah on hawrindine an kadi e ko yiɗi o wela. Anna usul al aqidati al islamiyyati tabitino bindeje ma lasiliji finde islamu yankore nden allati dem bindeje ma allati dillasliji hiya afan allati dem finde ya fede allati dem finde hiya tawnde kanyun aqidatul firqati najiya ko ndem woni finde fedde dadunde nden ko ndem woni fedde finde fedde dadunde nden wadi li anna rasul sallallahu alaihi wasallam istathnaha min al-firaqi ad-dalla allati satadkhulu an-nar kulluha fi an-nar illa wahida. Dem fedde ittintinande don ko de wiete firqatun najiya, allahumma ja'alna minhum. Ahlus sunnati wal jamaa ko ndem wiyete fedde ahlus sunnati wal jamaa e hiya nden ɗon finde ma ɗin ɗon lasliji ɗin ɗon lasliji ma ɗen bindeje al imanu billahi ko gomɗingol Allahu on wa malaikatihi gomdina malaikaɓe makko ɓen wa kutubihi gomdina defte makko ɗen wa rusulihi gomdina nelaɓe makko ɓen wal yawmil akhiri gomdina ñalande sakkitinde nden wal imanu bil qadari e gomɗingol ngol kadi hoddirore nden khayrihi wa sharrihi moƴƴere hoddirore nden e bone hoddirore nden ko wiyete hoddiro ko eɓɓore Allahu tabaraka wa ta'ala nde eɓɓani neɗɗo on woni ko moƴƴere woni ko wororde wiyete wororde ko bone. Wa hadhihi al usulu ɗiɗo lasliji ɗeɗo bindeje dallat alayha nususun kathiratun tindini e dow ɗeɗo bindeje ma ɗiɗo lasliji nassuji ɗuɗuɗi ko nuwete nassu ka pular ko ƴee alqur'ana e ƴee makuji nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam mako nelaɗo no wiye nas e haala Allah kan ino wiye nas alqur'ana wa hadithul qudusi min alkitabi ɗin nassuji ɗon ɗuɗuɗi ko immorde deftere Allah nden masadirul adilla almasdarul awwal huwa alkitab wassunnah sunna nelaɗo on onon masdaru thani masadir al adilla thumma ijma'u al umma siyam ijma'u al umma ko ijma'u ulama al umma
ukrimatil ummatu bi ulamaiha wana umma fawdi haray wal qiyasu sahihul mabniyu ala kitabi was sunnah ko dido nay wete masadirul adilla al kitabu was sunnatu wa ijma'ul ulama'i wa huwa al mu'tamad wa huwa al mu'tabar wa kadzalika al qiyasu sahihul mabniyu ala kitabi was sunnah kadalil jidi sortete don kadalil jidi yaltata don ko do e premier on ko deftere Allah ne deuxième on ko sunna ne la don ara nun don ko deftere Allah o idi on ko sunna ne la don sa hayki sunna ra hayki feccere dina nam wa ajma'at alaiha al ummatu ijma'ari hawtiti e dow dedo bindeje dido lasliji mofte den hawtiti e dow ɗeɗo bindeje mofte den idan en andi ka daɗɗande ɗo lasliji finde islamu yankore nden finde nde andanɗa hoore ma ko nden woni finde fedde daɗore nden ma daɗunde nden immorde yiite nde anna rasula najjaha wadina istasnaha min dukhuli nnar kulluha fi nnari illa wahid ko ɗon jogoto ɗon si alandama ko hullu waɗi ha nden ɗo wiya firgatu najiya nam arrasulu sallallahu najjaha wa huwa asdaqul yani qailina ba'da allahi subhanahu wa ta'ala par ce que ɓe inni wondema iftaraqatil yahudu wan nasara ala 71 firqa bima kulluha fi nnari illa wahida iftaraqatin nasara 72 firqa kulluha fi nnari illa wahida ben sataftariqu hadhihi al ummatu ala 73 firqa kulluha fi nnar jonnon woɓɓe no falja ɗo ɓen nawaray ko feccere kala feccinde alyahudu no mari fedde wotere daɗude ko ya faamu ɗum naya dey windema ko pecce capanɗe jeeɗɗi e ɗiɗi ɗen e gohoɗa pecce capanɗe jeeɗɗi e ɗiɗi ɗen ɗa pecce capanɗe e jeeɗiɗi e tati ɗen ɗa fo hawtide te ƴette la araya juumi gonga ɓe Sénégal ɓe mana falji ko alyahudu fecciɓe pecce capanɗe jeeɗɗi e gooɓen kulluha fi nnari illa wahida hiya almustasna o nde woni ittitande nde annasara fecciɓe pecce capanɗe jeeɗɗi e ɗiɗi ɗen ɓen ɗon kadi kulluha fi nnari ɓeeɗa capanɗe jeeɗɗi ya yiite wotere daɗa ɓeeɗa capanɗe jeeɗɗi e goo de ya yiite wotere daɗa ɓe maaki arma fecco pecce capanɗe jeeɗɗi e tati ɗeɗo mofte arma ɗeɗo mofte ay mofte an ɗen fecco pecce capanɗe jeeɗiɗi e tati ɓe maaki kulluha fi nnari illa wahida ko nden woni wiyete firqatu najiya arrasulu najjaha min dukhuli nnari ay istahnaha ittintiniɗe naam en andi usulul iman on ko ɗi jeego aroyay ka hadise joni hadise wonɗo ko sahih muslim ɓe wi wa hadi l usulu ɗeɗo bindeje nden sosane konakiro ɗeɗo bindeje
Jango meterjemah. Naam. Wa hadhihi al-usulu ajodo yawaldo jonno. Sosane kona kiro. Torso. Wa hadhihi al-usulu widendedo bindeje dallat alaiha nususun kathiratun min al-kitabi was sunnah. Tindini e dow ɗeɗo bindeje ma ɗiɗo lasliji nassuji ɗuɗuɗi ƴe ɗuɗuɗe immorde ka deftere Allah ay ayije ɗuɗuɗe insal sanatatarraqu alayha aw ilayha al'an wassunna e hadiseje nelaɗon ka sunna wajma'at alayha al ummatu ay ijma'ul umma mofte ɗen fotti e hoore ɗiɗo lasliji dalil ma nassu arana on mordeka deftere Allah qala ta'ala Allah tawɗon o wi laysa albirra laataki ɗiggere nden an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib de fewtinton geece mon ɗen telen ka bange fuɗirde nden ay fuɗirde naage nge ma ka bange mutirde nden walakinna albirra ay bimana laataki ɗiggere nden nde fewtoton funnange e hirnange fuɗirde nange e mutirde nange walakinna albirra kon ɗiggere nden man amana ko on gomɗinɗo hada huwa shahidu fil aya seede on ka aya ko ɗumno ko on gomɗinɗo billahi Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde ɗiɗo jeeya ko ɓuri mawnude ko gomɗinde waɗe ayiyoyi lahara wo lahara ayiyoyi Allah wo lahara gomɗingol ɗiɗo no jeeya yo gomɗingol ko wirni kon wal malaikati e malaika ɓen wal kitabi e deftere nden wan nabiyina e annabaɓe lasliji jowi ari ɗo al imanu billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin heddike goto wa qala ta'ala ɗo ko suratu bagara aya 177 temedere capanɗe jeɗɗi aya temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi aya tindinɗon fi qadar no e suratu qamar cortewol aya capanɗe nayi e jeenayi cortewol capanɗe nayaɓol e jeenayaɓol on tini ɗon ka 49 aya qamar 49 sura qala ta'ala wa qala ta'ala Allah towɗon wi inna no menen Allah no wattatama o nun ɗo no wiye nunul adama Allah mawnini hoore mum kanko tun o wi menen wowlira noon an kadi na wi inna no Allah o a ɓura Allah wawde arabu kanko tagi arabu tanke tagi wowloɓe kanko tagi arabu ɓen tagi haala maɓɓe ka o wi inna no menen pourko waɗa ɗaɓɓoya ka rewa inna no menen Allah kulla shay'in kala hunde khalaqnahu bi qadar min tagi nden ɗon hunde e eɓɓore e hoddirore wa qala ta'ala Allah towɗon kadi o wi amana ar-rasulu gomɗinine laaɗo on bima unzila ilayhi min rabbihi hunde ko cippina faade e makko immorde joomi makko wa huwa al-Qur'an wal mu'minuna e gomɗinɓe ɓen kadi gomɗini deftere tippinande nden faade e nelaaɗo kullun nelaaɗo e sahabaɓe mum ɓen fuu amana gomɗini billahi Allahu wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓen wa kutubihi e defte makko ɗen wa rusulihi e nelaaɓe makko ɓe la nufarrigu ɓe wi men sendata bayna ahadin hakkunde gooto min rusulihi immorde e nelaaɓen ay nu'minu bi badin wa nakfuru bi bad sendugol ɓe na jettugo ɓe a waɗiraɗa waɗa jani ko gomɗingol ɓeya acca ɓe haray ɓe sendama naam en heɓi ayeje combien en naati fewno ɗo pari ɗiɗi ariɗo mon
doa kanon wadde ɗum koyngal mangal ɓayeje alquran potidi teppede nge ɗum aywa fami ndi ayeje alquran no e deftere nde e yiide ɗew tun sengo woto ɗo en hawri ɗo e ayeje yonoje 4 to tati heɓi tati wa qala ta'ala aya naya ɓon en andi laysa albirra ko aya inna kulla shay'in khalaqna bi qadarin ko aya amana ar-rasulu ko aya wa qala ta'ala Allah tawɗon wi haray wa man yakfur billah kala on yedduɗo allahu wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓe wa kutubihi e defte makko ɗe wa rusulihi e nelaɓe makko ɓe wal yawmil akhir e ñalande sakkitinde nden faqad dalla gomɗi on ɗon majji ay in harafa o oñike dalalan majjere oñande ba'idan woɗɗude anil haq ga e gonga on ba'idan woɗɗude an tariqi al haq e lawol gonga ngol wa fil hadithi sahihi woni haditha selluɗo on ko ɓuri hewde kon si ardini aglabi on en nayi yuhkamu shay'u bitaghallub hunde kono ñaawire sabu ɗuɗugol ngol ko ɓuri hewde kon si ardini hara ko sahih bukhari kono ɗo ko sahih muslim ɗi ko kanje ɗiɗi wiyete sahihain wa fil hadithi sahihi woni hadisa selluɗon anin nabi koye ga annabijo on sallllahu alayhi wa sallam annahu no nelaɗon qala ɓe maaki al imanu gomɗinal ngal an tu'mina billah kono gomɗinta allahu wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓen ay gomɗina malaikaɓe wawu on ɗo fof ko tu'mina o kala wawu kaari wa tu'mina malaikatihi wa tu'mina kutubihi wa tu'mina rusuli wa tu'mina yawmil akhir wa tu'mina bil qadari hay goy to ɓe wattoyimo yeeso to ka derni wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi wa kutubi e defte makko ɗen wa rusulihi e nelaɓe makko ɓen wal yawmil akhir e ñalande sakkitinɗen wa tu'mina gomɗina kadi bil qadari wandi ɗiɗa fof no gasa metta gomɗinde kono hoddirore nden si tawi ari sakkito runɗum to gomɗina bil qadari hoddiron khayri siko khayri on ɗo awa yaway gomɗinde kono sharrihi ɗo dey ko imanu molanaɗo akhrajahu muslimun yani fi sahihi wa juz'un min hadithi jibrila kadi arkanul imani tugale imanu ay sen sori ɗo en tiggitike en wi ono en ndette o staff no waɗi ko tugat juggago sinano ko Allah maghfir lahum warhamhum jokkato si état si waɗama ɗo ta tuga ala arkan amut ko rondi ko wa qad ittafaqat alayha ar-rusulu wash-shara'i'u gomɗi fotti e dow ɗeɗo tugale jeego nelaɓe ɓen e shari'aji ɗi ay shari'aji ɗi ɓe addi ɗi kamɓe nelaɓe ɓen e shari'aji ɗi fof ɓe fotti o ni hani wa nazalat biha al kutubu samawiyatu tippike sabu ɗeɗo tugale imanu on defte asamanu yankoje limada summiya as-samawiya al kutubu samawiya non torsomo on ɗon جنة مسيرة باب أي طيب لماذا سمي السماوية يا عبد الرحمن؟ نعم لأنها أنت في وادي وأنا في وادي يا عبد الرحمن لماذا سميت الكتب كتب السماوية لما؟ فكر جيد قبل الجواب حرر جوابك أنتقل منك إلى آخر وقف حمار الشيخ نعم سلي
indadi jaba wongol no kala cifi di newe antigi awi de wiyama sama wiyanko ko ba ko kammu de yuri ko dum fo afami don joni yeso inshallah faljata anta talibu ilmi an ka l'école wa nazalat biha tippike sabu de do tugale de do bindeje al kutubus samawiyatu defte iwrude den ka samanu defte tippinaade den immorde ka samanu Allah tippinide kono on to de iwri kamayo kapelle kakammu de innitirama ton walam yajhadha ala do ko ni on tigi jangitamo lam on ko yajzimu fi ila al mudari walam yajhadha yeddali de do aye jambe de do tugale de foppeti majje aw shay'an minha ma hude immode majje wana tugalal gotal ma de didi woni shay'an minha ani yajhadha o de hare ko de foppeti majje aw shay'an minha ma hude immode majje dum haray ko gotal ma didi illa man kharaja si wona on yaltuɗo an da'iratil imani ga e yilande gomɗinal ngal wa sara min al kafirin o wonti jeyaɗo e heferaɓen dalil men e ɗo kama qala ta'ala wono Allah towɗo on wiiri inna alladhina tabitino ɓen yakfuruna billahi ɓeno yedda Allahu on wa rusulihi e nelaɓe makko ɓe wa yuriduna hiɓe faandi ɓe mujarradul irada wa yuriduna hiɓe faandi an yufarriqu nde ɓe sendata bayna Allahi hakkunde Allahu on wa rusulihi e nelaɓe makko ma mana hada tafriq ceerno Ousmane on woni mana o tafriqu ɗo no ɓe sendita ko ɓe ƴetto Allah ɓe waɗira ɗa ɓe ƴetta nelaɓe waɗira walla ko honɗum an yufarriqu bayna Allahi wa ko honno ɓe sendita Allah e nelaɓe wimi ko ɓe ƴettu Allah ɓe waɗa to ɓe ƴetta nelaɓe ɓe waɗa to walla wimi aw ma fahimta sual a wawidata ɗiɗo fof ma mana tafriq bayna Allahi wa rusuli ka arabu ko honno sendirte andu woni honɗum woni firo sendugol Allah o ene laaɗo a wawata ɗiɗo onan a wawade ananali arabu ananali pular ceerno mi wawata soso e Ousmane ɗum ɗo no ɓuri winto welde jaaba wongol no ɓuri wani no satti ɓuri yargol wintoɓe parce que siko toniki wiya munnoto winto ɗum ɗon haray ko mo sella to wiyata winto weɗa winto ma sprite ma sopun no doga e dande de ono siɗa sel nam cheikhana ɓe gomɗina ɓe yedda هذا هو التفريق بين الله ورسوله فاهمين طيب سيدي on angandara liya wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd siko ka l'école do arayno a mere fu perdinima point asandari no yeso do ngota hadha huwa at-tafriq bayna Allah wa rusuli wa yaquluna bi nu'minu bi ba'din meden gomdini yoga ko Allah wi ko meden gomdi wa nakfuru be baadin meɗen yeddi yoga amma ko nena yo andino yimɓe bidiya ɓen ko ɗo woni walla ka on haalata on jaɓata ko si ɓe jaɓi ko Allah kon ɓe jaɓali ko nelaɗo kon haray ɓe yalti e waya ɗo mo siɓɓe tedduɓe mi anda sino woodi mo ayati on fewti ɗo ɓuri ɓenno yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasul alladhi qabila ما في الكتاب ورفض ما في السنة فهو في الآية نفسها صحيح ولا لا؟ non la bi poi
salido sunna wo qad farraqa baina Allahi wa madha wa rusul alaysa ar-rasulu min ar-rusuli huwa min ar-rusul wa yuriduna bi mujarrad al-irada ko faandare tungo ay ko on tige batungo ka o bakka wa yuriduna hibe faandi an yattakhiduna be jogita to bayna dhalika hakkunde gomdingol Allah on yeddane laabe ben sabila lawol laabi non jon Usman laabi pos nanari laabali ulaika siforabe dido sifaji humul kafiruna haqqan hasr husira al-kufru fihim kefera ko gummo bama wada andi jakanodi hefera be ara ghayru haqqan ghayru haqq kono Allah wi ulaika siforabe dido sifaji gomdinobe ko Allah kon yedda ko nelabe ben ko humul kafiruna haqqan ko ben tigi woni heferabe ben e gonga wa atadna men marani men ebbindani men hebilani lil kafirina wonande heferaben adaban lette muhinan hoynoje walladina ben amanu gomdimbe billahi Allahu wa rusulihi enelabe makkobe walam yufarrigu be sendali bayna ahadin hakkunde goto gomdina minhum immorde mabbe kambe nelabe gomdina wobbe acca wobbe ulaika siforabe dido sifaji sawfa yu'tihim ujurahum arma Allahu on okkabe joddiji mabbe din sawfaji Allah din fo ko pellet sawfaji Allah din fo ko pellet sawfa ko pellet ustaza masaidu ko non firita sawfa na armade ko pellet yu'tihim igol arma ya andu ko pellet no ayo yadhunnuna besikka ko yuqinun yadhunnuna yuqinun sawfa yu'tihim arma Allahu on okkabe ujurahum joddiji mabbe ni wa kana Allahu latike Allahu on serali ghafuran ko o dududo surrugol bakkatuji tubu bebe rahiman ko o dududo yurmede e ben tubu be rutti wa hadhihi al-usulul azimatu dido lasliji mawnudini wal arkanul gawimatu e dedo tugale dolnude den tahtaju ila sharhin wa bayan dedo non no haton jini dedo tugale dolnude e dido lasliji mawnudi hino haton jini hino haton jini esarhu ko wiyete esarhu ko yaajingo alam nashrah laka sadraka wa bayani ne bangingol ay mo yi worbe fono fota ka makko jodi wa huwa yaajingol dedo tugale e bangingol de masanu nawiluhu ko hunde de arma men hendo dun don sanu hawiluhu arma men eto say fawzanen sivino eto ko hada min babi tawadu ya ikhwatal kiram hada alim rabbani na be maki wa huwa sarhugol dedo tugale ma dedo bindeje ma ko nden woni hunde sanu hawiluhu arma men eto sanuhawilu afan arma men eto insha Allah si Allah umui taqdima sanuhawilu insha Allah arma men eto si Allah mui taqdima ardingol ma nastati'u hunde komenta gana minnu immorde sharhu hon e bangingol fi hadal kitabi de do defter feccere deftere den ko al aslul awwal huwa al imanu billah aslu al awwal on kanko tummo yetti feccere deftere feccere
feccere deftere nde ina joni aslu thani on ko feccere deftere nde wimigoy falja ko ɗum me woni fofodude dow to eno ɗo aslu thani on ko safa 166 haa ɗo ko aslu awwal haa ɗo gandal ngal majjiɗo ko ɗum noon ko gandal ngal haa ɗo ko aslul awwal mino aslu thani on ɗum ɗo ko juutude balɗe hewtirten ɗo Allah tawne ida baqiya al umru wa baqiya al kalam ka hay si tawi ma baqiya al umru baqiya al kalam al aslul awwalu fi en ƴettoy yeeso to mi anda on faami on ne awwalan on ga al aslul awwalu lasili arano on al imanu billah hari a ƴetti hari lasikude gasi ɗa hawjide ceerno al aslul awwal bindere aranere nden al imanu billahi wandi ko daɗɗugol wonɗen ɗo e daɗɗa yoni wandi sa heɓi koɗa weƴƴitanayi mo gatal ma tapi hum ma ɗum guri hoppangi tedduɗo ali ngi hoppa kangi ngaray no yoori de no holɓa kadi ɓuri hoppangi e tapi hum no nandita mawɓe ɓe haray hunde a tonjina e porto hay fus ɓe sañana hoore maɓɓe gatal kaakele ko ɓe weƴƴita ɓe moƴƴinana hoore maɓɓe danki leydi waande ɓa danki leydi pelley ko danki waande ɓe sañana hoore maɓɓe basagaro haaju maɓɓe ala hay saako haray ɓe saññana hoore maɓɓe leppi ɓe firsinana hoore maɓɓe ɓe ño'irana hoore maɓɓe hay hunde wimi ɓe ne'a dammi ɓe ne'a nayi ɓe rema ɓe aawa wannene sayi goɗɗo no yeeya ɗo tamatim photo hunni 4000 ɓe faala ɓe yeeya 10 000 na kowle ɗen fof wiidi kamen fof dogi ari ga sartiji wongol ka saare ɗo noon seyhuɓe men mawɓe docteur Mouhammadou Ribari ɓe maaki wo ko ɗi nayi tawi a ndaari a tawi a tawaka e ɗiɗo wo harayɗa duwa dawde kisan sina ɗum hara ko noon sattini sarde joni on anditino yalande ɗo emi ñawlade ɗo ɗo mi fandade ɓe mi ñawli onneni mi yoɓa ɓe taw o darso on woni qaddimil ahamma alal muhimmi fala tudayyi almuhim accaygo wolgol ɗo pular waɗi ko ɗum fofinta yimɓe ɓe ka pullo janni pullo wo ko pagay woni wonde ɗo son nani son nanali son faami son faamali ko arabo haalay ɓaasi ko maninkajo on noon janngude ɗo e ma sosojo ma jakankejo ɗo e nder hitande ɗo hara on fof woni haala kono hay on janggay ɗo ret ha gay noon deftere nde duuɓi ɗiɗi duuɓi tati goɗɗane ta'ala asbahuka jokkama inna labbayka al imanu billah mi yiltitoy to e sartiji wongol ka saare ɗin kono ko nde darso on gasi ɗin ɗon yowondirayi ɗum ko yon tigi andu tun est ce que no tooñi saare nden ka tooña saare nde no hani wonde ɗo ka kaale jaggito tun woni ɗo o karamakoɓe men mawɓe noon maakigoy sikki ɗon andi docteur Mouhammadou Ribari ka yo o andi min naali Souleymana haali al imanu billahi azza wa jal gomɗingol Allah tedduɗo mawɗo wa huwa gomɗingol Allahu tedduɗo mawɗo asasul aqidati ko ɗum woni so baasi man finde nden wa asluha e bindere finde nden ko kañum woni so baasi man o yiiɗo si tawi wiɗen e joɗɗini ɗo tum miiru a hoore mbullaari ɗo haray sorɗo ɗo wo haray wa huwa fi khatar wa huwa ala khatar wa huwa ko woni gomɗingol Allahu on ma wa huwa gomɗingol Allahu on yaani ko ɗum faandi al i'tiqadul jazimu ko fiɓugol
finde fellitande ko fiɓugol finde fellitande nden fiɓugol finde fellitande nden bi anna allaha tabitino allaha rabbu kulli shay'in wa malikuhu ko kanko woni jeyɗo kala hunde kanko woni jeytuɗon ay laamiɗon jeyɗo kala hunde jeytinde kadi kanko tagi ne'i laami jeyi maliku wa annahu alkhaliqu wahdahu anduno kanko Allah kanko gooto kanko Allahu on woni taguɗo on kanko tun dalil men e ɗum sa yiltitiki e suratu simi fayali wayna alhafazatu suratu saba hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqukum min as-samai wal ard ene taguɗo gono woodi hara wona Allah hino si ɗum ɗo haray gongini wondema wa annahu al-khaliqu wahdahu ka on ɗon aya haray gongini nde yewtere ɗo wondema kanko Allah woni taguɗo on kanko tun almudabbiru lil kawni kullihi kanko woni fewjowo yamira wonande tagore nden kala mayre kullihi tawkidul ma'nawi wa annahu no kanko Allah o yayi ɗo waɗo goɗɗo porto an yeta ɗum nden ɗo huuji ɗin fof koye Allah wa annahu no kanko Allahu o huwa alladhi yastahiqu al-ibadata li anna al-khaliqa yastahiqu al-ibada wonde wa annahu no kanko Allah huwa alladhi ko kanko woni on yastahiqu al-ibadata jojjiduɗo e dewal ngal wahdahu kanko tun la sharika lahu o maraka fidiɗɗo e dewal ngal wa anna kulla ma'budin siwahu andu kala rewaɗo hara mo wona Allah kala rewaɗo hara wona Allahu o fa huwa kanko rewaɗo on batilun ko o mere wa ibadatuhu dewal ngal o rewangal batilatun kangal kadi ko ngal mereji kompule qala ta'ala Allah tawɗo wi dhalika ko janta ɗon kon ga yiltitoy to suratu hajj fa smul ishara on kon to rutti bi anna allaha fi tabiti Allahu huwa al-haqqu ko kanko woni reweteɗo e gonga kanko woni gonga o kanko woni reweteɗo e gonga wa anna ma yad'una andu hunde ko ɓe woni e rewde min dunihi ko hina Allah woɓɓenna ko hewta Allah huwa al-batilu ko ɗum woni mere on ɗawiyama huwa al-haqqu ay husira al-haqqu fi llahi subhanahu wa husira al-batilu fi man ubida siwa Allah mafhum tayib wa anna allaha tabiti Allahu on huwa al-aliyu ko kanko woni towuɗon al-kabiru mawɗon wa annahu no kanko Allahu subhanahu laaɓuɗo seniiɗo beteejo muttasifun bi sifatil kamal ko siftorɗo sifaji timmangal wa nu'util jalal ko siftorɗo kadi sifa naatu e sifa ko kalimatani mutaradifatani tahmilani ma'nan wahidan ko konguli ɗiɗi sertuɗi rondiɗi honɗum firo woto naatu sifa munazzahun Allah ko laɓɓinaɗo an kulli naqsin wa aibin nam ko ɗum waɗi président ko Allah yeddirte kon ko shirku woni neɗɗo shirkowo o tuninayi Allah o yasifuhu bima lam yattasif yasifuhu bima lam yasifuhu nafsuhu wa lam yasifuhu rasuluhu ko ɗum si Allah wi shirku on ko soɓe innamal mushrikuna najasun
ya ayyuhalladzina amanu kala kairi ko if'alu aw la taf'alu wade mata sina on don ko ikhbar ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amin wala shirko sina ba makara monodda ka ton naba matum ala wi tabe battu ino wodi karama ko be figa wibe zonenete batun allawi innamal mushrikuuna najasun sasal mini be ko aya kadi salligona hay si tay kongol marjuh kono marjuh cerno na hay si tawi kongol marjuhun ko hondo woni marjuhu radio andi fala son landama wowlon hara tatakallamuna an ilmi mama kongon anda jetton feccere gandal ko nafata ko wadi ko landa dawa wi anda wi jetti nisfal ilmi an ayada no diplôme mi anda an ko nisfal ilmi no andi dun lon harai ko wi ko bimana piji di da andi goddum anda goddum wi gol anda buri mo na wi gol anda few ani gol anda ko anda wo ko nisful ilmi jono an tawi an fo anda an nisful ilmi no ko sifrul ilmu de al marju ko jista ko andi sa pesu de ko onenete raji ho ko joloy ko marju ho ko toy ko andi ko toy ko nafatano ka no toy ko no nafata raji ko jisti kon war marju ko hay tay kon gongol ko jistangol awagoy onno nette ko foolangol wigol masa salmini arayno mi andano watte kono dum do foko min babil ihtirad min ash-shirk nuno foko ko immorde dama renta golde shirko ko ya andu do annabi ibrahim alayhi salam ma kanat naruhu tataraa ma naril mushrika don de sifa wo ko landi totte wa ma kana minal mushrikin wa lam yakun minal mushrikin annabi ibrahim sibiyama ma kanat naruhu tataraa binaril mushrik ay ma kana ra'yuhu yattafiqu yani bi ra'yil mushrikin andi si woni goɗɗo neɗɗo tawride neɗɗo sirko neɗɗo bida neɗɗo sunna mo kala ko oya waɗi wono ɓoylani ka oya kadi lilidi payane mum ɗe mo ma wi en asetije mum e weeruji mum oya lampoto adi ko nde ha joya boni wo ha joya moƴƴo yo ata naɓidude andi ko hutodirɓe ɗiɗo so ɓe haldi ɓe naɓidude haray ko ɗaynidirgo wala na hutondirɓe ɗiɗon kono hande jamanu e si on soƴƴuno hande jamanu no ani ka ko ɓuuɓol ngol on wawidata ɗum o wi o climatiseur waɗa joni si awri si ɓa tun o wiiɗi watte sino faala saaƴa e marma ɗi huɓɓinte acco ha ɓe regila ɗo acco ha witiron gayna e watte on wawidata ɗi on wi ɗon faala ko ɓuri ndiyan saaƴi tun on fuɗɗi ñukuturon naade wa gertoɗe caaru nangi on andi ɗo haylanda ɗon ala wiide walla on soƴƴano on soƴƴuno de moji ɗon a yette baɓɓen haray Ustaz Ahmad Julde hoore wulum ɓe wiyayno ko janngowo softinta jannowo o saaɓi taaliba soƴƴoto ɗum ɗaano an kadi ko sakkitorta ko ɗaanago andi si tawi sa landi ɓe senor ɗon téléphone senore téléphone on ɗo haɗi ɓe gelaki yontere hande so gawri ko ñande darsu qur'ana ko e alarba ko ñande darsu aqida ko e alhamisa ɗanni noon kon ha moƴƴa kun ɗo on soñjitata ka darsu wa hada huwa tawhidu bi anwa'ihi thalath ko alani ni jogano en kun ɗon hay alhamisa on senanto kun nani alalje
وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة بين كوكو يوتدن دو ko dum woni wowtindingol Allah e noneji wowtindingol ngol tati ba ko wete tawhid ko wowtindingol Allah tawhidur rububiyyah wowtindingol Allah on kaje al wada mo kanko tun jeydo wa tawhidul uluhiyyah wa huwa adam e wowtindingol Allah on kadewal uluhiyya ubudiyya uluhiyya ubudiyya au yani ibada tauhid dewangal tauhidul uluhiyya tauhidul ibada tauhid dewangal hani ko do yeddini tauhidur rububiyyah kana al musyrikuna ya'tarifunahu مع أنه لم يدخلهم ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم ينجهم من النار توحيد الربوبية شركوا بغير نجابهم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون يقولون الله وتوحيد الأسماء والصفات نونون الفرق الضالة problema yang kedua ni harai be jaba kambe dun do inde sifaji be jabi inde den godde wobbe ben no yeddi inde den yeddi sifaji wobbe no jabi inde go yeddi inde go wobbe no jabi inde go yeddi sifaji wobbe no jabi sifaji go yeddi goddi harai fa ila huna naqifu insha Allah ila usbu'i alqadim ma توحيد الربوبية من الله سبحانه وتعالى